MC chairman of Kumasi Asante Kotoko Nana Epinkra Ewa a confirm say no and she share kwan so the omode ba say oye Kotoko player na match day squad no udin am man na chese o performance ewo form ekoba sa ebeti wakatwa so yes ekoba sa na wakatwa no ebeka no enra meet management meet supporters and the press and Nana Epinkra de nchichemu ni nyina ba. Some of us are calling for this thing for a very long time because it is about time was Kotoko assign performance-based contracts. Ewo Kumasi Asante Kotoko. Now the young Kuti Nana Epinkra 7 young Kuti. Timunya Essex kakra. What Yakubu Dogonga? Abrante fufuro ne de na beka ho forward line. What Prince Meduso Sonka? Yet no so aba beka ho. Only a dinner free nations by DM. And what dear Lord Amwa, Abetamwa, Lord Amwa, they say, as a friend Tim Raswo, whom measure on only Albert combination. Sir Lord Pejano Crosswa. Then you're not Albert Susu Payay, no so dear shim. It's measurement in question day. Measurement when you know Kenya or Namabra. And yes, Runku, and yet different from other matches. No, that you Umetachi, they are fighting all the odds. Major Konya so Adamunina Masi Samuye as a petty. Na Yashamubo say BBSC and Nusubia. I was say, yeah, Makotoko, a fan and two a perfrano, ye beye. Na ye gusu ye Jumadin. I feel we are afraid of meetings. I would do. You go so send it be I was say ye beer, a babu beer. Yeah, I'm a Kotoko, a picture. And the other must 7 years to my Madame a bois for so assy. A bois for high sense for me, or air condition for fridge TV. Appliances be a home appliances be a. It won't try the end of high sense. Almost showroom beer, Mokwa, Bibia Mupe beer, Numenia. So I catch them very soon. You better patch high sense in your sponsors in your Fabu sensors. It will call high sense when now put a Fabu sensors card now. Okona o try the end now. Ubenya discounts kakra was so. Enti Eslamu, Obia register Fabu sensors no. The Enfandija. Erubia na cover for so okoto ticket bi okohwe Uncle Bosho no kekahona o de ticket no to auto ticket na kai o de fabu sensors na card no to ni na obenya bi alpha lotto so de lotto de some money we every day be able to trade the bibi le country me no water okotu so no book okoto kakra bi kura na okaso o ye kotokoni o do card na chira e beti so ama there the amount wholesale price instead of say the memao the aton wo jom no saa na budu kwa so a bedroom rebi so saa e no mbeye the here any say we be register for abu census no o register na akobudu kwan na ofro hene ba oh o better so ama o to no boom na so de akwa yo trading THB so de mo amototo omonioma ni bia emfa so no eno anomre hwe ye wie so a kotoko so wo chefa wo bibi omo ye bia mo enti dawase me dawase so na me da empanyimfo a omo ka me ho first of all be call a media team for any omo aka YouTube no ka ho yi send information no ka ho kra ke hu aka send ayi go yi ba yi a refi kwaji say foul say so offside say there you this one no bet me actually infringement project by media for ina e ma ye hu de course and ye hwe ne asasre mu madam say ya da technical team for us so omo nkoso nya adwumaden omo nya adwumaden ye afam de bia ma omo one ne omo ne playing body no omo so nya adwumaden eno ne players ye no ne ade omo de esi omo ni so mbeye omo da achi adwuma no enti mo mbeye so waduru kotokonti
ebetua kabo so minti no beda nsa endwen sa dwewu hu wadu university adwewu sa obekọ akoyo masters dwewu so obekọ PhD dwewu so obekọ wani endwen so aba kotokonti wawie na ne onya selection kra abusu ebetua aka enche bia no wa form performance cross wa form full team one come this class no ka ho no ye de yi be share contract ni wa won time more matches bi e betu wakatua no so e betete so ana aba edu de share wa adwumu se wa makro betua aka ene enti eda mo nyina mase mo nkoso nya adwuma no ma ye afamu de adaro motumfo eboa me ene technical management ama a provide bibi ade amaye enti mo so mo nyire mo ho na mo nkom ho ma asante kotoko nti se de na no da kan ne net ne fa ne tuma pamfra asida kese so koma the management for ya kan ho edika free coach Kwesi Apiaso me dana si bebre e ba ye na sata na me da ho kan number 3 no number 2 and watch them left back ni right back ni di and wingers no ka you see a cat times na me so we can be gusu sia and aba lawyer eja asemi nyina ba dewro ya onu anu bebo enti lawyer so de mesa ba we come administrator so ebi wo hanu ma asemi bi wo ha na charge me ya ma say me a me pesa ka bia bibi na administrator ajojo me say na say de brand enti o enti dey dey say witimi nye so mo ha na e chere me ebi a registrations bi no keka ho ni nyina mo ha na o chere me enti me da akoto so asepa say de mari bro anu mati am na so ja ma ye machi amefo ya che say bibi ni ayi a me ya yi kro mo na o direct me na kwabla de wa ye say was it business advocate ono so bua bibia mu o aspect bia yekushia sponsors ye ko ye nyina enu nyina na eko na me Kwagu Hammond marketing ye ko fa ba nyina ya ono anu di animu na okoko so ba enti na say na me operations manager Christopher Jamenya former NCC chairman this one way operations ni ayi nyina ono na o hwe ye bibia ene ono akanyama bi wo hono ma entime nje ento no so me dana se na masaba lawyer so lawyer o chemienu no kura so sa ye adwuma de chinsa o ma ma fro no lawyer mesro ko jama na mu ha ko ha ma me ko ye we ma me ni egusa ono ana pole case yi odi akire eko batam bia na otwe bia okoso nyane ba ni nyina ye enim se emra so mu a obefo se ekwan no wa enso kakra na so mu wie a eho na obeti nti egusu ye da ho ogidie ewo emra difo no so the judicial service ni ogidie wo mu so mo de justice ebeba ema perpetrators a omudi yenua pole ewu no omu nyina edo maba edo maba mo face sisi sitie enti lawyer so na so asem bi ebeba ede be ko bia so ese ajira no so enti mi damase se mo koso emwaye mamma mo bre enso haya enkoso enim said de atu enim bia no ya minti ebetini aye bibia ni wa enso nya bibia ni wa de be hye omu se we na mpesa me ya wo de mpa bo ta kira wontimi nye enti nyina so de adi nya me ne mpa bo ata kire me da masi bebri ya me hira ye nyina afishia paso enda atifo nya refu nyina se the fabulous the best fabulous the greatest fabulous the more day you don't know keep on supporting Kotoko. It is the best till that kingdom come. Bye bye.